No a v tejto chvíli už je pripravená tlačová konferencia s trénermi na Bratislavskom tehelnom poli, takže prepájame na náš prenosový voz. Nebolo veľa na obidvoch stranách, bolo to dobre taktické postavené z jednej, z druhej strany. Poliaci sa ujali vedenia po našej chybičke v obrane, ale urobili to perfektne. My sme v závere otočili stratený zápas obrovskou vôľou a nasadením a preto sme si víťazstvo za druhý polčas zaslúžili. Well, I guess it was a very fantastic performance. It was a very balanced performance from both sides, and there were not many coincidences. Both parties were very well tactically prepared for the match, and after our fault in the defense, Poland got in the lead, and only by our will and great strength, we became into the lead and finally won the match at the end. Nech sa vám páči priestor pre vaše otázky. So please, should you have any questions now, the floor is yours. Poprosím vás vypýtať si mikrofón. Please speak into the microphone. Nech sa páči. Budem trošku pokračovať v tej oslavnej nálade. Gratulujem k víťazstvu. Stano Štepka v pondelok povedal, že Slovensko vyhrá 2-1. Pošlete mu fľašu dobrého vína? Určite osobne pôjdem za ním. Je to vynikajúci herec, režisér a prognostik. Je to skvelý človek a veľký umelec, ktorý nám pomohol dať seba dôveru, zabavil nás a určite sa za ním zastavím. Čo toto víťazstvo znamená pre... I will continue in this ceremonial atmosphere, and Mr. Stano Štepka several days ago have mentioned that Slovakia will win 2-1. So will you offer him a bottle of wine? Yes, certainly I will do it. This is a great man, a great artist, and he has poured great self-confidence into our team, so I thank him. Čo toto víťazstvo znamená pre ďalší vývoj v skupine? Česko zdolalo Slovensko? So what does this victory mean for Slovakia when Slovakia defeated Poland? How the situation will be changed in the group? Tak nám nikto neveril. To, že sme prvý v skupine, je krásny pocit, ale samozrejme sú len 4 zápasy odohraté prakticky, nie je polovica skupiny, ale určite lepšie byť prvý, ako nemať žiadnu šancu pred jarnou časťou. Takže ja verím, že to otvorí srdcia slovenskému fanúšikovi, že sa dobre pripravíme na zápas pripravený v Anglicku, potom v Čechách, že sa vylieči Martin Škrtel, že sa dajú dokopy hráči, že vyskočia 2-3 mladí fotbalisti behom zimy. A proste, že táto partia môže niečo dosiahnuť. Ano? Keď bude hrať takto so srdcom a ako dneska s vynikajúcimi divákmi, ktorým ďakujem, že prišli, pretože prišli normálni, slušní ľudia pozbudzovať normálnych, slušných fotbalistov. Yes, of course, we were placed into the situation where no one trusted us, and now we are the first in the group. Of course, there were held only 4 matches, which is not even the half from all the matches in the group. But of course, it is better to be the first than the last one. And hopefully, also the Slovak fans will be present at our next matches that will be held in the United Kingdom and the Czech Republic. We hope that Martin Škrtel, the player, will get healed, and hopefully during the winter also some young football players will pop up and eventually join us. So I would like to thank also to the audience, to our fans, which have been a very decent audience and dignifying audience for here today. So I'd like to thank them. Boli fantastickí poľskí fanúšikovia, to je niečo úžasné, no, že zažiť takéto niečo na súperovom ihrisku. Of course, but I would like to mention that the Polish fans were fantastic here today, and it is tremendous to see something like this as we did today. Ak by som teda mohol pokračovať, Vlado, súhlasíš s názorom, že mužom v stredu pola bol Rado Zabavník? Hral vynikajúco. Rado Zabavník bol najlepší hráč na ihrisku spolu s Marekom Čechom dneska, ktorý sa zachoval ako pravý profesionál, pretože 2 zápasy presiedal na tribúne a dostal šancu v San Marino a dneska hral vynikajúci zápas a tak si to predstavujem. Ano. Hráč môže byť nahnevaný, ale nesmie byť urazený a tak si predstavujem jeden profesionál, to, čo predvedol dneska Čech.
Yes, do you agree that Rado Zábavník was one of the best center players in this game? Yes, certainly I do. Rado Zábavník was a very good player today, along with Marek Čech, who behaved as a true professional, because, of course, the player can get angry, may disagree with some of the decision, and he was sitting in the bench for the remaining two matches. He played only in San Marino, but it is very professional when the player may get angry, but doesn't get offended. Niekomu? Nech sa páči, pán Šurín. Som mal dať tiež dve otázky. Prvá, po Severnom Írsku si povedal, že to bol tvoj najťažší zápas, aký si prežil. Posunuli sa tie hranice po tomto zápase ďalej. To je prvá. Tak ja už som videl za stav 0-1 vaše nadpisy v novinách a našťastie sa to zmenilo a hráči zabojovali, takže musíte písať niečo iné. To som rád. Ja verím, že dobre. So the first question is, will the situation be changed by this victory? Will the borders and will the limits shift? Well, when we were losing 0-1, in my mind, I was seeing the headlines in the newspaper the next day. So I guess tomorrow you will write something else than I was expecting at the beginning of the match. Verím, že sa tešíte takisto novinárskou obec s nami, že? Určite. And hopefully also you journalists are happy about our victory as well. K tomu aj tá druhá otázka, tomu 0-1, jak si povedal. Čo ti v tej chvíli teda? Naše titulky, ale čo si vtedy, na čím som šal? Na teba som myslel. Na teba, na Moniku som myslel. A ten znovu času. Veril som, že zvrátime ten zápas, že tam Kubo prinese taký chaos do tej ich obrany a ja som cez počas hrať som hovoril, že Borut spraví chybu. Hej? Proste to ich sebavedomie bolo veľké a on tú chybu spravil. Of course, and my second question is, so what was going through your mind? Well, I was thinking about you, but to be speaking correctly, we were hoping that that our adversary will make mistakes. Mistake occurred, and we used the opportunity to score. Ja sa chcem tiež pripraviť k gratuláciám a poslanie Jana Kozáka znamenalo absolútny vabank, už inštrukcie na absolútny vabank v tej 84. minúte. Bol to vabank v tom, že proste veril som, že Jano môže dať nejakú prihrávku Obžerovi alebo Šestakovi utajenú a proste fantasticky tam nabehol predtým, myslím, z autového hádzovania, áno, že prečíslil tú ich obrannú zónu a z toho padol gól, čiže raz vám vyjdu stredená, raz vám to nevyjde, čiže každý hráč musí ísť na ihrisko na to, aby zvrátil zápas a to sa nám dneska podarilo. Yes, so was the replacement with Jan Kozák something that was directed to the win all or lose all? Well, yes, the alternation to Jan Kozák in the 84th minute was something where we were hoping to win or lose it all, and of course, the situation in the central pitch, in the central field, can never be estimated correctly. We were lucky at this point, and the situation developed very well for us, and the opportunity offered was used. Okay. Posledných pár otázok, ak ešte máte. Ďakujem pekne, som trošku unavený. Dobre, ďakujem pekne, dovidenia. Thank you very much for your attention.